Muraho neza nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Uyu munsi turabagezaho inkuru ikomeye cyane iri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga aho abanyekongo b'amahanga bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane i Buruseli mu Bubiligi basaba amahoro mu gihugu cyabo ndetse basaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gufata ingamba zikomeye ku Rwanda n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Imyigaragambyo yabereye mu murwa mukuru wa Bubiligi ikaba yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye baturuka mu bihugu bitandukanye, bose bakaba baje gushyigikira ubutumwa bwo gusaba iherezo ry'intambara imaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abigaragambya bari bafite amabendera y'igihugu cya Kongo arimo ubururu n'umutuku ndetse bari bitwaje ibyapa byanditseho amagambo yo kwamagana intambara n'agasuzuguro. Bavugaga bati amahoro kuri Kongo, oya ku ntambara, twamaganye M23. Abigaragambya batangaje ko bashaka kubona amahoro arambye kandi ko ibihugu bikomeye bikwiye kugira icyo bikora kugira ngo ubwicanyi n'imvururu bigere ku iherezo. Bavuga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi utagomba guceceka ahubwo ugomba gufata ibihano ukabifatira leta y'u Rwanda n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo. Muri iyo myigaragambyo hagaragayemo abantu benshi bazwi barimo n'umudepite w'umunyekongo witwa Lydia Muchebele Ngoyi unakomoka mu ishyaka ry'abasosiyaliste akaba n'umunyamuryango w'inteko ishinga amategeko y'Ububiligi. Mu ijambo rye ryafashije benshi yagize ati ntihazabaho amahoro nta butabera, imyaka 30 y'intambara ni myinshi, imyaka 30 y'amakuba n'uburenganzira buhohoterwa birarengereye. Uyu Lydia Muchebele mbibutse ko yigeze gukozanyaho bikomeye cyane na Olivier Nduhungirehe, ngira ngo murabizi neza cyane bakozanyeho ku buryo budasanzwe. Aya magambo rero yatumye benshi barira, abandi barasakuza basaba ko amahanga yongera kureba ikibazo cya Kongo nk'icy'ingenzi kitagomba kuguma mu mwijima wandi makuru. Muchebele kandi yavuze ko igihe kigeze ngo abategetsi mpuzamahanga bafata umwanzuro uhamye kugira ngo abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babone amahoro nk'abandi. Uwo mudepite yatangaje kandi ko kuri wa gatatu hazaba umunsi wahariwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi. Ni inama izitabirwa na ambasaderi wa Kongo mu Bubiligi ndetse n'umwarimu wo muri kaminuza ya Kinshasa. Bazagaragaza uko ubuzima bumeze mu burasirazuba bwa Kongo aho abaturage bakomeje guhungabanywa n'intambara, ubukene no kubura ubufasha. Iyi nteko izaba ari amahirwe yo kumenyesha amahanga ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo atari intambara isanzwe ahubwo ari ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu gikwiye kwitabwaho n'isi yose. Imyigaragambyo yabaye indi ntero cyangwa ubundi buryo bw'ubufatanye ngo bwa Diaspora ya Kongo ku isi hose, abanyekongo ba mu Burayi, muri Amerika no muri Canada bakomeje kwiyambaza amajwi yabo kugira ngo basabe amahoro n'ubutabera. Bavuga ko bazakomeza kugaragaza ubufatanye kugeza igihe ubutegetsi bwabo n'amahanga bizafatira ingamba zifatika. Umwe mu bateguye imyigaragambyo yagize ati turambiwe guceceka, nta gihugu gishobora gutera imbere nta mahoro, turasaba amahoro ntabwo dusaba intambara. Mu gihe intambara hagati ya FARDC n'umutwe wa M23 ikomeje gufatira intera, amaso y'isi yose ari mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage barasaba ko habaho ubutabera kandi ibihugu bikomeye bitagomba gukomeza kurebera gusa no guceceka. Iyi myigaragambyo y'Uburuseli mu Bubiligi ni ikimenyetso cy'uko amajwi y'abaturage ngatazongera guceceka nk'uko abigaragambya babyivugiye. Amahoro azaboneka ari uko habonetse ubutabera. Uyu mudepite wo mu Bubiligi ufite inkomoko muri Kongo, Lydia Muchebele Ngoyi, akaba yahamije adaciye ku ruhande ko yiteguye gukoresha ijwi rye mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi mu mugambi ugamije gushinja u Rwanda uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mvugo iri mu bukana bukabije yashimangiye ko igihe kigeze ngo ibihano bifatwe kuri Kigali. Yagize ati ntihazabaho amahoro nta butabera, imyaka 30 y'intambara irahagije, imyaka 30 y'akaga n'ihohoterwa
ku burenganzira bw'ikiremwa muntu birakabije. Leta y'u Rwanda iyobowe na Paul Kagame igomba guhagarika intambara mu gihugu cyanjye, turarambiwe. Izi gahunda ze zo gushinja u Rwanda zatumye Minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe ahita amusubiza mu mvugo ikarishye yerekana ko gahunda za Mucebere zifite inyungu zihishe inyuma mu bya politiki gusa. Igisubizo cyahise gitangwa na Kigali cyaturutse kuri Minisitiri Olivier Nduhungirehe, yahise yifashisha imbuga nkoranyambaga X asubiza uyu mudepite mu mvugo itaziguye, agerageza kumushyira mu gice cy'abanyapolitike bironda kandi bafite ubujiji bukabije kubera kuyirengagiza ikibazo cya FDLR. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ibi ni ugukomeza ubujiji busesuye. Madame Mucebere n'abasosiyaliste be bo muri Belgique bamaze imyaka 30 bacecetse kuri FDLR, umutwe w'iterabwoba ufatanyije n'ingabo za FRDC. Niba Mucebere avugira abaturage b'abanyekongo, kuki abagomba kwirengagiza umutwe wa FDLR wibasira abanyekongo mu gihe cy'imyaka myinshi? Minisitiri Nduhungirehe yakomeje avuga ko iyo Mucebere yirirwa yibasira u Rwanda aho gusaba guverinoma ya Kinshasa gushyira iherezo ku bufatanye n'aba barwanyi ba FDLR, abaganisha ku migambi yo gushaka kuvuga rumwe na perezida wa Kongo na guverinoma yabo, kandi ko ari ubugambanyi ku mahoro y'akarere. Yongeyeho ko u Rwanda rugomba kurinda umutekano w'abaturage barwo mu nzira zose zishoboka. Uyu mudepite w'Ububiligi yatangaje kandi ko kuri uyu wa gatatu haraba umunsi wahariwe cyangwa weguriwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi. Iyi nama nk'uko Minisitiri Nduhungirehe abivuga ishobora kuba igamije gukora igitutu cya politike kuri guverinoma y'u Rwanda aho kugerageza kubonera ibisubizo birambye ikibazo cya FDL n'umutekano w'u Rwanda. Aganira n'ibitangazamakuru, Mucebere yashimangiye ko atazaterwa ubwoba n'amagambo y'abayobozi b'u Rwanda. Yagize ati ibyo Minisitiri Nduhungirehe avuga byose ntibizatuma mpindura ibitekerezo byanjye. Ikibazo cya FDL kigomba gukemurwa, ariko u Rwanda ntirugomba kwihisha inyuma yacyo ngo rukomeze kugira uruhare mu guhohotera abaturage ba Kongo. Imvugo nk'uko abasesenguzi benshi babivuga irerekana ko Lydia Mucebere yinjije iki kibazo cya Kongo mu rwego rw'ubushyamirane bwa politiki mu Bubiligi, akaba agaragaza inyungu z'ubutegetsi bwa Kinshasa aho kugaragaza inyungu z'amahoro arambye mu karere. Mu gihe amagambo akomeye ya Lydia Mucebere agaragaramo inyungu za politiki, n'igisubizo cya Minisitiri Olivier Nduhungirehe kikerekana uburemere bw'ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda, amaso y'isi yose ari ku burasirazuba bwa Kongo. Guterana amagambo rero kwa abanyapolitiki berekana ko ikibazo cya Kongo n'u Rwanda cyageze ku rwego rwo hejuru mu mpaka mpuzamahanga. Amahoro arambye azaboneka ari uko habonetse igisubizo kirambye ku kibazo cya FDL n'umutekano w'u Rwanda, aho kwirirwa gusa bashinja u Rwanda. Murakoze cyane bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose, nk'uko mumaze kwimenyera amakuru yose mbagezaho akaba yibanda ku makuru abagenda avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri politiki y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bihana imbibi n'u Rwanda kugeza ku isi yose. Ndabakunda cyane. Bless up, muri ab'agaciro.